abusuan sam no dɔso na poso eba enie enra ni mfie aduasa pepepa mampani dada efo kojovi togbe fuga okum koma jude Dr. Boom hello Kanjaga police papa JJ Rollins what NDC amanjoku no ra Samuel of Sompa for chese NDC amanjoku na sumoma yiye esi amanjoku bia ewo omayim yebewram na yakwa akwaje ne nsam na enchemu Green Ghana campaign ni shase enra da na enwumre Sompa FM nsam twefo pensmadu kataramrante Edinburgh mansina wudonum ni akwakọ sane esadai yesi edinom efaye na yede akọ sunyane abontenso eho ene etete se ma no mo ye masom no e sunyane abontenso chese omo nhede ni baby papa bi ate ntomo srempanimfo so omo ntwomani emehwe wonum ni akọnka pumpirima ntemo so mpa fam nsam chefo bekọ akobisa ade property yesi ya opani bia yesi wadi mfie be aduanan ngotwe wono mo ekọ wone ne mankono 9 nsuo afa omu nyina ekum wo mu ewon krabonten so abusia we ni afofro pi ni akekese ne ne sekase a ba bia wo bia na nwumre ye ba na ye de ababe sum mo mede ne nsesan na ye obo amale bia boga abusia nya brana afensam no ye nkomu ankasa emfa emamo ye de mo hyase ye de efra amanyosem NDC amanyokuno mu ne ye de mo ko ehe jobojo eyezu eyeza idebi keke NDC amanyokuno mu ne ye krui enra ni mfie aduasa pepepa amanyokoi eba asasi so enam so mpanimfo shefa ebo dwadanka wo mayimu a wo mo edi sadai ekwan soronko so enam so ma national chairman edema NDC amanyoku no ora Samuel of Sompa for the atugya se pa amanyoku a wasomo mayi ge na akwani esa nyina so wapejo my Ghana edi na gira nkonkon so a wusa amanyoku bia ho a NDC amanyoku ne kro NDC enekro MPPO CPPO hwanu akadonko obia no no a wabeto NDC amanyoku no wase eba energy a wonne ne awon sansam a eye NDC amanyoku na dama ene ne yenkrase ene yenkro dodo no a wo mo anya akoso monkane ne bia wono mo eso eba pomdene mo sansam so a ya regional hospitals nyina mu fadodo no a eye NDC amanyoku na ye ya polytechnics ene yesu aponsu apondodo no a NDC amanyoku ne nsa no ene free buy a wonde obetimi asechire de ne nsa du ese ne kokoso aka se sabre ya NDC amanyoku no womudi omu 30 years birthday no womobeka so mayebi ede amomaye pa the party and its policies and programs. The NDC has contributed to the development of the country more than any other political party in the Fourth Republic. It is the NDC that introduced and implemented the National Electrification Program, which connected all regions and districts of this country with electrification or to the national electricity rate. Indeed, the rural electrification, the SHARP projects were all undertaken by the NDC government. Ever since the Kosovo Dam was built and the Kwan Dam was built, it is the NDC who changed the generation mix and brought the Abuazi thermal plant together in order to add thermal complementarity to our energy mix. And beyond that, all other expansion of the energy mix has been spearheaded by the NDC. To the extent that when the NPP came to power, they were complaining that we have generated more power than it is needed. I'm surprised that when you come and inherit something more, you even complain that you have inherited something more. But we NDC, we are proud of our achievement. It is the NDC that provided more health infrastructure than any other political party, including the building of regional hospitals. All the regional hospitals in the country can be attributed to the handiwork of the NDC. The Interbetin Hospital in Cape Coast, the Home Regional Hospital, the Accra Regional Hospital, the Sunyani Regional Hospital, the Koforobia Regional Hospital, the Tamale Teaching Hospital, the Y Regional Hospital. Every regional hospital in this country is the handiwork of the NDC. Come and talk about education. All the polytechnics were put in place by the NDC, and we upgraded them into technical universities.
I was on phone to way national chairman demand this Yamanjukuno Ras Samolo for Sompa for Niatin can way Amra and this Yamanjukuno Mudi one birthday Basa Sisono 30 years in the internet when he says a catch the war and I know for register no bono and then my and this Yamanjukuna Yamo Maya one do you say or Masumo may ye say Amanyukobia Ewa Sasiso and I just a some and no Yan Thompson informal friend this Yamanjukuna Tana na informal Green Ghana campaign noa enra ye hyase wo my Ghana nintrodo ene nintri asaso no ye de mo ko seche central abaton pesu aso a eye nsuta kwa ma beposo na DC yo hono mo eye honorable Benjamin Kingsley Kodua no na san manise pozo ene wo ye ne so obesre se chense fo no wo mo ka ho bi ene nuana mpempia na eduane enye yi no na we di agimje ne wo mo fo mo nyim se ne be na Green Ghana campaign ya ene yi ahyase wo my Ghana afana nyina adehye a ewo nsuta kwa ma beposo ne mpotamo adu omo ho agimu a omo eye na hoane ne oso no ebetimi akwakowie peye na enwache ne wosre womo a womanum ye omo denu a ene omo ko eye ahayo ne adiade no se bush fire burn ne adiade bebrebe no susu no womo ente so kakrama wunum ye ya no mo no nyiri bebre but ye wo ye na koko wo hapa ben na mi ja adishenti ama koko ni nyina my sister, Osha, baby, I send me blog you. Said I said from my grandfather. Now I will be. See, I'm no Cassie. School dime at my colleague. And an anno from my fry. So, Nina, India, a baby, na a bish. It's a foot your day, man. Last year, a free Idia district, and Idia in the year 1980. As a sad digest, Sika, it was a new winning, and a mobile. Ne a Sasha for so be anything. The foot your day, man. Say, Ubi Bia, Idia, nearly be one pet, and man now bronze 1 hour. So that's all. This is soon as it goes to an idiot. Yes, sir. Or bomb banny, a bomb. The foot you back would be a son, sir. Bimu pen kusie bimu pen krantie ne ade e ba no mo hye me fura ni fuo asu krati mi se mo an benya aduane adi nti no mo dige tutu nti afutu e de de na se ye hwe se wie ye dua de be bo ho ban na enko wasa afi bi be bo kai dua da sa e de nyina asase o fa ye ha na kwa ku brim na nyina ye sranko ti afutu de ma se chi so pretest so o mo krati dua so mo do muram yi pa yes, or the Omun say, and Shakra was a wood, the ice would be a set a night. It is a vessel. See a fair whom in Yano. Na Yansha say, Ube paid ya from our crown papasso, the paid Ibia. I was on for way a bankrupt penny or war such a center about on Pesio, so Benjamin Kingsley Kodua, Yaduna Sarman is a puzu and yet in Canon Witchery and a treasurer, Water Forestry Commissioner Noah Santamampo Municipality, Ma made Deborah Eunice Aquasono, as Reganamadi Siena. Say, Yasha, say, you know, Yahwesiena, ye betu and watch a near Boman, Yana, Yediana Fino, then you prom come up. Yenobia and what she say, obi betwe nua na chese onipa kro no owo nkrata a emane ho kwan se obetimi etwa nua no enti se ne awonsusu si ye omamba pa no uhu se obi twa nua bi ewo mfichire ana se ompesua bi so a ba bia wo bia no ye wo forest guard wo honom ye rain supervisor wo honom a me gidi se omunimomo ye yi omo adi a kire omo a betima bono amane ono so be office na mane ano no so kwa betima ba office na bono amane na chiche bia wo ho bia ye dia to aso nti enye se bia ye jeja ye ho anase ye te op na ase ne na ho kwa na ye pini se ekubo twetwa nua nti so hu se obi twedua ho kwa se obusa ne se o won krata na nti so won krata on fanche oni krata ho ho kwa se be boya mane ye so etumu ana I was offering where you are penny no and Eda Forestry Commissioner Noah Santamampo Municipality say Treasurer Man made Deborah Eunice Akwani attending Canana Nana Bodum Oman Hinia or one potemu honomo one the kusina name no so sonedia what they esosoni forestry Canana Diana Canana 2 minutes cry na
mo say the modernization is say forestry for a take over. That's on another yigina ho ye boy ho kaneno then ka de no say kensu ho kura obahani agya nua ya ho kama anano say yenkum and currently an yes yenkum and then am for the atwa ni nyina na kensu area enti nanano de ensaso no ya jai ama forestry for say abide say ndi yapa say sankofa enchi yensa nua asase de nananom ya de ama kankan nsuo bia da ho bia ya de ama say ewia ho ewia na enye yema nchimba na achi no omba omo hu say nananom so ayebi ama na de etiano traditional council oba ye research center had medical ka say yemiensa nsuta bi poso kwaman nananom yensa nyina ka bu so mo nsase a sem yesu kuri yede anantwia bese no amma aye basa no ye makwai se forestry for ye ma ye nananom school for omnua no munua ni enwusunsuo ye hwe osise benyini ye de ja daachima omba omo se nananom eni omo ayebi e de ato te se de ye nananom eyebi de to homa na de nananom so ye 8.1 for way I nananma mai hene miensa wo such a central abaton pesua so ena musihne which suita mai hene na nakwa mai hene ene na napepo so mai hene wo mo ena musini na nabodum ene kujino manemu an wo cheche sase yantamo a na teteretene ne kakra kanya asem ketwa wo matwa edi ama forestry impedimfo ne DC so momfa entu sa na mo we ana na ocheche mu kakra edi che ne yeguso a e Green Ghana campaign ni mu a ye de mo komfinfi mante masemfuso abonten so no panimpa wada forestry commissioner no e wo asemfuso na kwabena Japan we de ne kotoje from nzadansem de suma wo sen pachew se amansan nyina ya wo asemfuso no mpotamu mu a na nua no maduadua no se ne afre se emu be 87% na ye no afiwe kwado mo hwene mu be se ne nka 95% na nka ni nyina ye ene wo bo asemman nursing and midwifery training college for abaso se ne omosi etu omo ho ache ede omo ahye se adwumadie mu no enya asem ketu akra na sra ne wo sre so omo bre nyina no ma manfo e ma ne nya ko bia se ensu afako gu nua no so kakra na boa amasa Green Ghana campaign asemfusu ayefe. Last year there you 87% a survive. Me did this ahode na yitimi di hwe nua no so ayenya sa survival rate no. Bebo de roseti mamufo no emfa mo aye sa se de na fresh na afide intiminya be 90%. Mani age say metimi report to this because baby I call commemorative planting say okọ aseman nursing and midwifery training school ha. Enua ni nyina e bi enu ewu. Enti afutuo ni de enu an say ye dua wie no. Yenhwe edua na nkasa de ye ni nipa ade baako se nipa wugina ho aye se ye wuye nipa dua se ndua na esisi no ni nyina kwa nipa ye nyina nso ye de ye beko nti wadua na huni se wankasa na wugina ho no hweso ye asemfusu forest district yenya 400,000 na afi fiti ase no individual participation timamufo se omo enanti abaya so ye so omo baji enuaba no aye den pa yi Emma ye select ye best tunja group a ye no mudue nua we kwayim nti ye adwen se 400,000 ye bidua bibire na wo kwayim sisi a mene mu ka say almost 142,208 seedlings there ye dua e wo compartment 33 Supon Forest Reserve individual participation nso no ye nenam 148,236 ye kan nyina boma 290,444 seedlings as at yesterday. Not just a target enra na yenyen Green Ghana there na kura near meeting 72%. And I'm gonna we there asimfusu forest district. Meet a target no kura yebeko yenimpa. Ozafontiwe penny kwanche for that sinful Sioux Forestry Commissioner no na kwabene Japan ya tene nkana no si ya ena DC o won potemo no mo honorable Charles Ohene Andoso no ede kakra esoso we nye politics it says edua na ejina ho no enya DC ene MPP se ehumi a efi edua no mo eba no se wo ji akomu a ye mbisa wo se ofa party ID card bra ansa na ye bisa ene ti ye nkwada yi ne ma me no ahia mo ha enkwada no di edua no
ebe fia mu nsom na yehwe ne nnua no yentumi enkodua nnua no na entumi emoa ye na etumi aboye ho ban etumi abo wiase afa na he nyina ho ban na oman Ghana eso yenya ho abakwasam se ebibi du ye no yegina ho fapem e kan se yennua nnua na no na etumi aboa ye ya masabe ye nyina ewo enkwa. Amzanfonti we ya banka chepeni owo ase no for bottom person so no abo Charles ohene ando na yete ne nkano no wo chese nuano a wo maduadua ne sa wo de koye MPP ni NDC semo a enframa no ohumi ebuza se wo NDC ni anase wo MPP ni ye nyina ye moa se beye na ebewie peyo Green Ghana campaign ya yemfo mfra simfu so e ne enwo so enkoten ya bottom person so na Dr. Honorable Lucy Champon Lucy Champon no mami wona ya banka chepeni penny with 10 and an important more bonomantem no more. No, I say, Sani any pebinum said that boapa. Once who are coach ja, Eddie to quiet bim. No, I send a grabu, what they are, or no one pen quafon, and no walk pilgrim with Namni Sania Maniamano, or see a few women so. Send your friends and your mudia, one more, or manum your mudadama, or muche jatu ning in a woman see, no, a few way, while bear Sadia ni bia, a 10 men in so moi, and any Emrano, do be quack Jinan Menier. I put it to you, Nakwa could do, Emma. Penifoni we dipa mame Lucy Champon koma wone Sompa FM nsɛmtwe for boy kakra eni timba enua twa ama enua na yenyi beto ye no ni nyina sa ne sa ntina na aye ne se ewo se yedue de na yede hye anan enye sa be kakra no enua yede ye ne ma bebre e ho Ghana han ye bekra every amanone na so wa asma kra na no pa wo due bi si wo fitire na han e wo so awokotra afia wo beto fom isa se obenya mframa papa ahwe yedi kan etu anamo se de ebe ya ekani besie no na ebe hwese time mensim jaba kokra ento esrenum polisifo a omo ha ni immigration fo ni custom fo any fire fo omo nyina bomu ate task force no omo na bebe gyina na omo bedi akwaneaba ahwe abodawuro we ya yedua se jabetomu ani nyina behye isa se eshisha etina bambo ne de ye ni so di ha yesa de ye ni nyina be I was going to weigh 10 about 1 person in call ya bankruptcy penny or honomo Dr. Lucy Champon yeneno akwakobutu Mike Krano and to say udia nyani bia wadama anope sorry ye wouldn't see akwakogusu na insufin crowd ye fakoguso so kakra sebeye na yina yebeboa ama Green Ghana campaign na yefe na yekroi ayekra behwe yetwaso na yefre no so ne yedema konsemfu fromo yedema ko risk cross abonte so kumasi asem ne yekai na yedifo no mo cheso munim ade asie aseche se obi apudwa no a nipa ba kokora nsi dwom no wa bra asase omote so ene so toss ni kioso bebire be ene gu no ma obi antinsi wo we ebeto dwa wa bra ye nuaba ohene ni ama crunches of mami premeni etisi mu a woni adwedifo ni bi ekobotu mai kakra efo mu dwade a wo mu die o kumasi risk course abonte so no credit say o he mani mu tentenso a si tu ye gu edie ano akra bi na ma ne sa o moto ade etire de obi ani ho e ho de da ho kwa a obi anton hwe ho na ye bohwese ye ba beje acha mama na ma na abeye mu ma so obi ama mu ye no sa kwotena kwa ho mo te kwa ho no omo dabre na gu ha omo ntena so tete kwa ho ton wade no omo dabre na gu o ma de egu a omo ntena so nton wade ama egu ha no mo sa edwa no se bo se mo ene se ye de timu na chiri adie ya container bebre no so atutunu no a container no mo ye ma Central Market for no mo baaye no ebi ntim obi onu waje wasan agi keje tia obi waje otkwa ho wo mbaje etwetwe kwa ho saa wo mma na empata ni guo na me de minim se ke memra mu ne se mo apata na se bosumi nsia wa metene man ke agi firim se mpanyifo ho anko mo nya pata na fo mo ni abre so betena pata ni kwa enka beboa ko se edwa na ase edwa ase nyedwa se ne etimo obutim betena mu a otimo na sikes na edwa tiresi escos o mo se yentade ekwan ne nye Jomo abaji ye nyina sada no mani ko Dubai nti yanto hwehwehwehwe sister me simi ye koko to bia kosia crate ba kokora nti me nsa
entimi san so first nya sa na hate na station wo mu ne so ne yetade nso sisi edwane station bi eni nti obi na anoma na okọ obi abetra na okọ omo se yentade nti ama container nyi na egu enu nti na edwane na egu ho no omo se yentade ekwane nso nye nti ekwane epo cho ommomode anom na me ekwane mai na ema ne nso ommomasa akoteretere kwane hu nyina ompam wom no nyina emla emegum ne ntimi ntade mai Pani ameno ya adwene ebibedi dia ma bia da komode nsuo ntonse ni nyina nti omo te kwan no no omo nkotu omo nyina onya ba bi nkyira wo keje Dubai ho a race cross ne gu ebra ne betena ho so toss ni kiosk we gu ho enya asem keto enu ya ba ohini ni ama kranche adama ena sa ama ne ye nsta kan ye to so dwade hu nsem ya ye de mo kosu nyane abonten so na agedifo no mo ye maso mo sunyane abonten so kire se omo ka kire mpanimfo mo sunyan se so ma mpe ba bia mo ma ntena ba bi papa ehonomo eye kama ahonidie wonsensem tumpone amoma nkwankotena omo ka kire omo prenye premfa so omo twe omo tan ne betem koyepe etwe straw do kotu legbusum twim boni nyina topia water enum gusu a omo mfiri kwan no ho ne efiri kwan no ho tena omo de sansem tu jawabra na ye nuaba nyakwa bro no ma owo Sompa 98.9 FM ATS Montreal so nyana bonten so ebusa amanfo sanyem bia di congestion ene se ne musi tete kwan ho a se nyame yamfa kom no kofa fiche kakra bi na se ka bi kwa akotete afa so a won hwe ya no me ya nkwankote asempa o eno mo che so mo ka kire mpadimfo a omo hwe sunya ne kru no so se so ma mpa baby pa mo mantena maso no de ene ye kwan no ho a enche kro ma tie sikwa no mtinsin no ma ba be ye maso no wo esra nanano wo mo hu ye mobo na wo mo mo aye na nkora ne da achinti ene ma ye gina kwa yi ho enye ye bo apayo wo mo nkasa nkire dabo na dabo aye be ma bi no a wo gina kwa ho de asojafo pampam ye no yesra na daworo ma wo hu ye mobo na sa so a wo mo mpa bi ma ye na agya yesoso ye ni dwabo so ani ma onye baby njina ojina ha besima njina be pan se njina baby a yesu anya we kakra onye bi nya de infant aduane ndi sunya ha ye nya baby ni dwa Wednesday market ono so mo say 1 week pe maso no man ye ble omo table no mo say ye nyina kwan ho ni dwa no kora nso lolo kwan de ni kwan se nka ye gina ho di dwa nanso ye se ko inside no so table wo ho nyina ye ma kokon so wonya baby kula no we gina ma no so pam wo tie se ye nso ye ni table afe na ya be shedwa no yeso ye mfai se no mba me ye nyina ya ko Wednesday market everyday market ho e wo da bia na nkomo akradwa na ma ye ndia ka ebe ye nde ye ble wo ko baby ti se doma ye wo nkurasefo dwa wo ha ensu sunya ha ye ni bisa sunyan so nye kurokitwa abonofo nyina ye capital town ne sunyan enti na ma ye nyina ya begu kwan ho a ye gina ho amane mahu enye se bo apa be ye bi na ye ka betima boye na enso ye mada achinti na ye ya na ye be gina kwan no ho enti nananom mmoye Abzanfonti enuaba nyakwa bro no ma ene ye ko ne nche wo Sompa 98.9 FM so e wo sunyane abonten so anadama ode sa amane yewi ya bre nti manu a o me ye maso mo sunyane abonten so chese mperimfo ene asojafo mdo mbaba mpredu wo betena ho aye maso no a sema mpeba bi papa mo mankwa nkotena maso ne ho anu mo eye no ye to so ne afri buno mantem no mo na ye de mo abahafo mantem no mo so na afo mantem no mo a ye ba ne de adrabafo a wo mu edi akontufo semfre eno madwala ye ene o ma charge iya second kon a o mansoma mo ka nyina ne sempanimfo hwe afugo so kronu so no mo ka kire wunum se o mo station wo no mo tan ho fi eti so ma anyo ama me prapra ho abedi ho no mu ni a ene tikiti no a o mo tete mo da bia na ya no mo gina o mo koso anopa wie anwuma na dwudesuom etwa tikiti mo no wo mu ntwa bio ene omo pom nkosepo ora Samuel Ajare aye station master ohono mu a woni Sompa FM nsem twefo botu mic akra wo safi no a wo mo etimu no station ha ye wo problem kese pa wo apra ho cancer fo no ebagiska terminal wo nanso wo ska ogie wo ha nanso ha pra no enkoye mayen kura ya na ha nyina ye se bola so wo brade akura free to form na se wo fa no kura ni nyame anem emmoa ebetimi de yare bebre abreye wo ha wo kan wo msi ye de ama contract yo crofo ho omba baba pra nso da bia wo baba no na ha dan bola ye pra kura ye nsesa na ha nyina tantantan nti yesre se administration fo na se terminal owner no a wo ha no wo mo hwe ho adwuma na wo mo nyema ye na ye brewa eno pa kura me na majojo adrafo no bebra kuma anya sa nka wo msi council ticket no kura wo muntua na wo ma bewuram nti me na me ne wo makasa se wo munya abotre nti se si a mesuma kura kwa administration wo mo pepraye emre ye na nka ma na
ton no ma yɛn pra yɛkɔ administration wɔn say pra yɛ wɔn ni bi wɔ hɔ nti ama bɔɔla no chokua na choku nti yankasa yɛkɔpɔ obi na waba bɛpra ha ɛde ama yɛn. I was on to where station master Samuel Jareni attending can I watch a say Findia or Mutibimu power goes up on ten so more catching penny for says so mama me proud no more ticket no muchama driver for no and yadia will much be when witchery a passenger for near driver for no there be a mugu station horses no at the Kakra so. Take in the other switch, I win your may be charm, but maybe they come in Susi and say, and Kayam Penny for no, or more to me, ever will be more prahana, a jatic tinicha near the two or moka, it was a canocle answer ye, because he a better take another be a betna, a mula mudia, and for so be anyway, and so I my alley. Station India, they say no, and no more cost one idea, and yet, the year Gumoa always be a take it, be a 100%. The Oberhanma, the way Finesse now, and yet it's very bad. As I'm penny for here be my manager no or he bibia ma ha no no ma no bibia kama because bad enye passenger for no kra bad na na station e fini no ma ha no ne ade sa na so yade no abu nti so mo hwe na ha na ho sisi no e konka ni ma aha nye kra be fa ka wa ha no kwa ye fele kra go so regional capital pa bola nko a odu station ya hwene unya hwene kra no wa home bola nko a ha de nye kra bo mo ya ha no ye mai ha de nko ye mai I was on for way a double for ne passenger for Mugu go so bonte so for Mante money a call Munchaya, or more atete no mate puya woman namu a lorry station on Boboso a day no. I was yourself no Beka and why you come and say a higher Sompa 93.1 FM. So what's Yanka? Oh, singing up bonte so I say so a Sompa 98.9 FM. Sompa 98.9 FM. And Untikasia, Mano Dem Gubak Basabe for Iria me Jumwe, oh, singing. Potemo and Sentinel, Ajibe Bia, and I'm Sompa 98.9 FM Wadama. For a gen channel, Susia Beka home, share Facebook junction so a Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM Facebook, in some year, de Benina, a home video sonum, and a home for Nini Diade, a Chegua, all like an hour say, now do a gen channel, Susianum, a Biabia, Hawaii Gusua, Yabeka Sene de Mamonoa, Yabekan Kai, a de Amamabuzia, Yantuaka Siena Sumamwe. Na yemfamo enko ensemfufuru mu yedemo eko ensemfufuru mu no yedemo eko domia bra yedemo ko domia bra na buzia for no south west ene yedemo ko yi asante mantem na nwasam Mr. Obra Facebook na be hwa de we bi na de edi hu adanse ma me asemu a me ba bekan ene se yesi adehye wo domia bra da sori anopa wo ma unse na ntwe mako 11 ewu egu monten so ena snap bia wo mo ho saa ye de snap atoto wo mo ho na de hye ne sense omo mpenkwanfo na omo num eyo omo denti no omo tisi na ntwe no so we why na basa no de sing we why ne sra no de sing we tiniti no de sing na ye made na we so yare na omo de sing ne adeadea na manfo busa se na ntwe mako 11 de etimi wugu monten so saa de a na anu odene ebusafo nti ukai ho Facebook abere on kwabrane ne watwe we na ede 93.1 we na efe no ho ahwan knife no ya ko nu be ne de no amaso awode ko no yenko amano so ne yenkodi ho nkomombra opani awa amano so yemo adwo emu akwa aba eba Sompa FM so ewo kumase yo mpacho me juso me giri se ho ye de o nyankopon adom me ho ye pa na moda sorry ye nantwe mako 11 duba ko ewu eda montene ena motwitwa amode koye live soup ne nkwan mi nua me da wase ubusara mi ana ne pre ni nya enura no pa ye da Sompa 93 sorry ya asime be tini se do mi abra esu pro e fro no mo supon esu supon ana dia wonu CEO na meto nkapa na moda mo sorry ana mu se na ntwe no egu ho mebo a ato mako duba ko na de teni se na miensa gu baabi ena ngoti si gu baabi ngoti si gu baabi Baby ana miensa ni go ne baby ana ngotwe ni go ne mu twe ana ne mu ntwe bebre sa
It's one more car. There's a meat base in Numanadru. They are not going to go on. But hold me. If they need to go, that's why you assume they're being so down. Enti duba kuna meko hu se no mawugu ono mo twitwa ya manasa ho no ade ni nyina um twitwa ni nyina ama ne san de wo temu atamo tan bata kwa no wota do twa ntiso kwa no wota no de sene ede na de nam de ni nyina abado abraham de ane ne de ende huja so ho de wo twa ya wo chi en so acha je de nyode ye kalomo de ye nyode ye abenkwan de ye nyode ye license so de ye na opani ebua me ha sei kakra na ntwene mu ko hu se no mawu egu onom no na eyese ye twa wo mu ti ana se na de na kwan na omo he because wo twene wo ntia se na ntwa wo wu gu wo de makoma ko 11 mpacho sa do ebiem na me busa se mu ko hu se na ntwene no mawu gu ono na eye twitwa na ne ye twitwa mu ti ana mpacho na ba akokra ho nkan ibia no a yede sa ano entuna wo mu nyina wu ana wo mu nyina wu na se mfa se kan ba akokra pon na ye na yese na snap egugugugu ho enokre de wo mu ne se na ba ko na ba ko fa na ne da ho no ma yihu ye aha ni etu ano ana da ho no na muko twitwari ye bidi akwa live super bidi akwa ya benkwan ebidi akwa kalomoni ade adechi anopai amamre ne amane kwan so edie na moye ede afa ho de na motete ede afa ho de wo mu ne sa ha hima no da ko ekomi ano wo hini ni ya o ke enyen ina hima na wa ha no no so no wanti a wote ai kuma se ebu akwa in the bus and you learn him say no what ye into what the ayi by and can ba say obi o twa na no bia sampo ankoto de wo fa no so no I say we want bi mpanyin system da into when they want that and will be ara no anwe and this the bibi show ha no mo dia amu bi an kase bi on na wa mo ba na bi etisa bi se asemwe ebi ya wo no ka bi no be di me won ti bi da that's Sompa na yi branch ara be na je se dodo na di di abon kwa me nyɛ so se obi akwa nam ni bi ekoto ho aha omu da so obi ade wo ne nta se dia no mu di na buwie openi na ohe na nchie ye omawu gu onom a be miensa mi hu no sabre no ase se ensuo se bi toilet yo se ase bibi wo mo ho eye de ade amokoto wo mo no na ye de ade na na wo mo ho sa no enu mom de in fact already there's in fact me no 3.1 na ye mi hu etimi kwa am ka bi chawo no pa hwe vitamin chani ade no ni kakra de umunya ne enu mu na me de embe nti in fact be sin no yenti ase enam do sa no ntegu ono mo sa no ya no pa de enti wo de wa anwi bi ohun wo de wa anwi bi ohun di kura ngura mi fie kwa na atomi nkwanse eno de na omu betwitwa bi ko omu fie kokori ye no se unimbi ade achi ye what say bibia ye wo mu ana in fact menti fe bibia ye obi amum elemente indama omu kura wujidie se wo se omu kuzu ara de aka no omu da no mu wie we said de achi be diru bibia ma ndi obi anu se nya ade ye ina ebi eti obi mpo na de ko ba bi na omu wuye na nipa duru ho no mo no anya de obetimi de omu akọ na oja omu gu ho no mo enti nya ade ayi hu bi anti omu de omu be kwaso na omu awe bibia ni we be si akire
Yete no no. Chi Yesu so bibia nsi akira afo asomo ho. Da bi bibia nsi wo ho ne. Ya ndi se bibia ya obi okrom ya. Na krom ho no Fulani fo ebemu ana obi yen na ntwie ewo eho no mo baabi ana krom no. Ebi ebu odom ya bra ha. Na de mu se ban ya hwehwuma akobusa ho no mo. Ya de omu si omu de omu ya de ba kokura no ho no ma ne ho aka omu nyina wo ho. Akokura ho nkan. Ntinya ha no mo de na wo ha ne bia. Enti makwa akobusa wo mu a wo mu nye na ntwe ni bi wodom ya bra se anyem bi omu de ni bia yira na obi ase ne de anyira obi a de wo nkan. Ai. Na de mat temi se Ukwebu ya no ma e tawo no mpasaso. Empasaso. Ba cha wote minka. Me pa cho me te won kapa minim se ye won pasaso number 1 ene ye won pasaso number 2. Ampa. Na wona min simu sana bwana tempe ofisi ai. Eji o me a se empasaso ho no mo no. Ene ye ti obi di o mo pesene akọ ho no mo. No mu duru ho no mo no. Na mu anawu. Hesni pan se odo mo ko. Akoye mo anu mo there's 200. Ikini dia wu no mo sanje. Ni pan se o mpenti. Ade ande o mpa na sinen. Enko no mbira no mi yigu ha no mo. Na ni obi anwa se entiano kwa na o se na o mbitimbe yinam no gu ana. So no se yenya hu bia o se ade ye bia ho no ma. Ebesi na ani pa bi be ye yi ho no mo sa. Ndiano mu ama adun ma ye na opening ya na monte so se bia obi na dia be ya paye bi aba be ye sunsumu ade bi no so no emfa masum sa. Afe na wo mu hwehwe no mom ye nyangu ni mom de bas enu no bi no mo dwene se betu awo obi de nyankuma de ntanya hanko ye se ifi yo so ko Sompa kunsu ekombo this maybe the down mo sa efri yo so ko kunsu so na bi gugu wo sa se ho je de bia insu bia na si ifi ho mo sa na me make ki na munyin tum se bia na poison bi na o se ensuo ben ho ensuo ben wine ebia no bi na de poison bi akwa ko gunsuo no ensuo na tene ana etene etene openi mosemi de ya dwene ho a chese mentiase I can't think far chese me dwene ho mentiase ebesi emu bo no ma te wo mo wi ne kura no ba kokura ya muntu ba kokura ya mantu no kura mo awe nam kwa no te besi ne kura no e fa mo nto mu ya hu mo akra e bebu on ko bi yire kwa se okura kwa ochare we no ampa ma ni tie do de ko do ba na mo di onu hu di de na do on va makra do ban ko do kucha no yen se bebrebe na tese ahade nam ni yo openi o de da se why ye da se na bibie ni so o de bibi ketua before so mu a na wa me yaso ate why yo mate ye da mase ya mo so mu weyi why yo mate me da mase ne fre yo abzanfo ene de yate o yate we de chese na me kra de madwina kwa kobu se sa monkey pox ya de ya na de nche da nje eche nwengwa o awurade de ta se eche nwengwa kanya sa de akameka se bia monkey pox fo no ebi na akwa chi na ntwe de bia kunkumo mu antras na eche na ntwe e ka monkey pox so nchi na ntwe kakre bugo wangrofu ade de mu oremo yento aso e na abusiafo from one awawasem to another awawasem tie ya dem kwankra pompene mantemu na yesi enura nso topa ni nso eboa wo sire bro nye se bia pete me so
enkra pumpire ntem na se woni nsese ye ka kire wo yesi nsuo to papa na nsuo ne to ye no na enkra pumpire ntem yesi eye wurewesi a ewon kra pumpire ntem yesi na ntwie ene nipa na high tension bi ashoki wo maku wo mu na busiafo kan wo Facebook na ebehwe sene ho asem esi etie sene papa na ebia ho na ntwe no so ebia ne fa unse nsuo tasa no a enkrade nsuo pete top 5 minutes ya na kro ni nyina ko epu party aso mu ye pu party kro no so yira fa kro ni nyina na eno ena nsuo no yirisa no eja wakwa akodi ne pa wo kwa ne baabie na nsuo no mu a no yan se tetere na yese ashoki no a ekuno njara ho sampa ena esiye ewo enkrapompune mantemu na ntwie ene nipa ene yese high tension ahoma ekofra nsuo no a electric u2 omo eku omo ya ewo enkrapompune mantemu a enwumre Rexford odi video no to so a kamanfo be hu sene ho asem esi etie yento aso na yenko amano so ne owura Felix nani enkodi nkomo ene se opani bi so yesi wadi be 48 years ono mo ekro na ne maye makonkron 9 ne ma eye makonkron 9 Naga East Municipality wotie na nsuo ya ejankra pumpire mantemu emuna na no na akwakwa prayer topic ene tons na manfo ebono a ena yesi akwakwa twia fa papa iso ekunu ya wawo mankunu abuzafo ntisa okan wo Facebook a behwe ena kwabrani atoma wo sumi zanu yaka se nsuo to wankra na ye pu party amosi yeboa behwe Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na kwabrani atomu no a nipa no ansuo no ayira fa no ede ne kono ena na osumi sa na pede ne 96 a ezi wo kwa koyi no eno no tiese ne maye nkono 9 na ye enne o mai nkwade ye ba kokra ne da sai na akwakoye nkono ena obi susu anwo a woni wo obi anwo a woniu ara ho sempa nana ye bomoden se eye ni wo fire friend se Felix nani yebeko na ye no akwakodin ankomo e wa ma no so ne nso anwumre ya homa no papa ne ye pre a hese afi kradi ewura bi na aba betena phone no so said the mobile number you have dialed is out of coverage area wo we sabro for the kire ye abusiafo nti asemi ye de besim fancy na ye tutu akwakochiri tutu kochire ye besa akoso ye akwakodin koma fei mo messages ya modi aba e o Facebook ye nko kenkan na afi ye nso kase no so emamo we free ye boa Prince for Shawali was a superstar monitoring the best news loud and clear our Tano so star junction that was a pa kwasi apia was here na me birthday o na metie o wo Afrancho Pania hotel kwasi happy birthday wate hotel adwuma dia da wo bejai me ba be ka ho am yakona ase asore wate kwasi apia happy birthday nyankopon onka ho enkwatenti ahode wom onfa no mo pa o ye regular listener of Sompa Evans eni ntutuka oboase was say any si amanyoko no edi 30 years spending 30 years in opposition shows how incompetent they are. Dabi o omadi 30 years na oma wa ba mu susu ache amanyoko bia wo Ghana ha so te ase no mo chese wo mo no Ghana fo anyo mo so mfaso eche obi a ndi wo mo ngire mu no Evans eni ntutu kade a wode bae no Alan Cash or say good work Sompa to the world bebia wo obi aboa Sompa Obiabwa Pedro wa Medina Cruz was watching you live and clear inside Indianapolis Kumasi Tanoso wate no Bosheba Misty Go Zongo was a patriotic voices was so Pagana Facho say Green Ghana campaign no yenyina yemfa hu nsem ne yemua emanu nwie peyo na nchia enkoma Dr. Kwame Afri ya wo pe MPP national organizer edie Kofi Usu was me show live from Oshim yo Kofi ate ya Usu was say hi also so high ni biwate Confused was a fantastic news so Sompa FM keep it up you yate yeda sepa Nanaki Amwabwati Ablekuma Central aka Dr. Baumia is coming was yesterday was Green Ghana campaign no obesre say nyina yemwa na enwie peyo emfama yen yo yate Sir Cliff on we do say keep up the good work we are just some kind of one wine yes
make it ma Crespo fufu was a good evening Sompa news me hwem live e wo fufu Crespo mu nyina mo ho ye ho opoku da akonkwaku was so live e wo hwem was you are doing a good job, keep it up. Nana and Sompa kwaku from aye oshim yo yate bosheba Messi asaba habio ablukuma central na nekua mo aboaten Dr. Baba Zabu master planner junior Kentampo was a green Ghana a good initiative pa hu be ya sie nyina be support wo was a special greetings and come on our stable in timua open national chairman Eddie Sami Kwe Leviticus powers kaswa planting of trees enkwa masa duane de yenkwa mum me na oya adwene na o se the last 3 ebewuo no that's an in here da greetings enkoma honorable minister Mavis Hawa Kumsin adwa ko bi oso ohweme live from Ajamasu na no me ba o ma menua ayi your friends say wachapa ebe yi no ate e ma munyina ahyede ayi azuda tobo ono ni di no ma mon man tombo anwa na me de me ketira ma ye kalomu azuda arene bona dokase ede arene buama ene ono ne buama no wan spell ni ye o buama no kone ko check arene boma azuda arene boma dokase wasi Libya boga you do all osusu you do all wate osusu you do all wate Sompa best news Amisco Spelele Kaswa aka Hawatwa so was a planting for we could have planting for food and jobs so planting of trees protect the environment near say you be quick no so de no munchia ne de nyansam kito news no so na mode be music for your dancing feet ne hwan ho Sami Kwe we so makenkan Sami Kwe so de no makenkan abuziafo na kese enye no I mean, see, any unqua, why? Any weekend, Saturday, infancy name call infancy. I'm for and somewhere Baba no, and the best someone, I said, the Musi, yes, also, na infacida, and some for penny. Asante abo Benedict na say muma me ma baby a wo bia no itire baye e de baba sumo kuku Veronica Jando so na tena fidie na chi voices ye de baye say ye papa say nye papa wo ne twaye say chinchin fidie ne ma me ma ye sumo baby a wo bia ene ye wokọ ne ode ye call we are chinchin fidie Facebook no so a your friend Rexford Rexford on his school fees num ene kechire num ene Godfred num ene Akinum ene de ye call Facebook no so a amansa nyina mutimi eti yenka yemfa munsia na yensoso mesoso mbeso mwanwumre na na ya obo amalibia boga yada mwase ema mumo eni tie eni hwa enyadoa yaba Sompa 93.1 We patrol your friend Mr. Clement Asare. We patrol me free MTN Ghana work class. We patrol MTN any employee what? Oh, okay. Your flower, me patrol any bonny MTN. Ongoing promotion. Am I